So namhlanje kuseni ngithola ucingo from umngani wami osebenza eGoli. Sawbi kunjani ngiyaphila njani babes. Listen, ngicela ufunele number le uGuy Thizeni usebenza kwesinye seyiteshi lezi eyidlala ingoma lapha yana ku TV bane birthday celebration so bazochaza bona umngani wakho umngani wami naye bafanele yena wase wa recommend mina wase wathi no ngiyamaza umuntu all right for local uSawbi right fine ngimfonela uGuy sawbona bhuti unjani ngiyaphila Sawbi happy Wednesday athi great okay mfethu ngisaphiza kancane ngicela bamba kancane abe busy khuluma namanye abantu abaseceleni uyabona ukuthi ayi lo guy lo umatasatasa ngingamushela isikhathi ngithi ngithola inamba yakho kusibanimani kuthe angikufonele njalo kunento eyenzekalayo uthi lalela ke sine birthday celebration lesi stage lesi sidlala ingoma lapha na ku TV sine birthday celebration izoba khona ise Cape Town izoba khona se eGoli eKonka and then izoba khona ka Max's Lifestyle guest song kodwa wena lalela kodwa wena ngidinga lapha yana eKonka okay grand okay sure okay so na abantu bazobe khona kuzobe khona noma kanjani uBoyti uthando Thabethe uzobe khona uMo Flavor nana so MC angithi futhi because angifuni ukuthi umane ufike kuphela angifuni ukuthi ube appearance uya MC angithi yes I do ngiya MC I mean okay grand sharp asilokhu kanjalo ke so sifaka nemali yakhe ku MC okay masithi nayi thatha le number le I traveling agent le because mina ngisamatasa thatha le number ubafonela njengamanje ubanike imininingwane yakho ubatshela ukuthi ibhanoyi lakho uzohamba ngasikhatsini uzolela kuphi nendawo uzobuya ngasikhatsini nani kahle engathi sokudinga futhi nangesonto ngoba siza ka Max's Lifestyle now uyabuya so ngase ngidinge khona mhlambe angazi kodwa kufanele lo muntu lo masiyabuyela kumina sharp ngifoneleke le traveling agent athi yona traveling agent umuntu obhukha amabhanoyi indawo zokulala njalo hayi ngimfonele kuGuy uright futhi ngathi se office in my word hi ethi seqedwe kulokhuza nesikhulume yonke into ID number igama lakho liphelele uzoma ngalesikhathi uzoma ngo8 ekseni ngomgqibelo sacanga ukuthi shutho wawe lehlala ngiphumi mina hayi okay ngaba ngomgqibelo ekseni ngo8 uzobuya ngesonto ngo10 bazokulanda e-airport kanye nabanye bakhona abanye futhi abahambayo amanye ama artists asuka la eThekwini ngiyazi for sure uthi kuya no Gugu Cards ulokhuzana unkosikazi kaDini naye futhi uzobe khona futhi uzobe khona lapha I'm like okay I sure igrand lento ke right mase yashoka imali athi okay nayi ke imali izinto ukuthi izobiza imali ngokuthi nayibo kukhokha mina inphongo lapha mina ngiqashiwe lana and nini nithe ngidinga eGoli aningidingi for leka la yena ka Max uyabo masethi no buyela kulo bhuti lo okade ukhuluma naye umtshela ukuthi ngoba uzosala sehlanganisa nemali yakho ifee yakho wena uyicharge mangabe uyo MC mase ngithi okay ngihambe ngiye khona ke kubhuti ke afika buzeke ngithi mina nayi imali engaka ke le ekumele ukuthi abangibize yona beku esehlangana amabhanoyi wonke 4520 kulapha okay ngibuyele ke kubhuti ke ngimase ngihambe ngiyamtshela ukuthi kuzoba imali engaka mase okay Sawbi ucharge malini mase ngiyayisha imali engicharge mase ethi hey Sawbi seniyabiza kangaka ngithi yes ngimathi award winner ucabangani athi okay ayikho usebenzisa le bank mase ethi mina ngisebenzisa le bank nale bank mase ethi mase ubona usebenzisa lephi khona izoshusha ivele imali uyabo mase ethi hayi khuleka thumela noma iliphi ngithumeleke leli ngilisebenzisayo avesane ayithumele ngebank leli elingafani naleli ngilisebenzisayo mina njengamanje mase eselithumele kanjalo kungene imessage iqhamuka kuyena yabo sakuyidlulisa sakuyiforward sakuyicopy and paste ukuthi i notification ukuthi imali yakho izongena yenziwe imali yakho mase kithi mina so ngizobhuka kanjani ngizokwenza kanjani indaba amabhanoyi ngoba phela ayivelile imali la kumina njengamanje mase no khokha ngale yakho ngoba vele uyayibona wena lapha engakuwena ngithi so khokha ngale akufiki inhlobo kumina khokha ngale yakho ukhokhela amabhanoyi yes so ngizokhokha ngale yamabhanoyi vele sengiyibonile imessage you understand sengiyibonile imessage imali izongena ufaka phi njalo le yamabhanoyi ngizofonela phela lo bhuti lo futhi traveling agent anginika ama banking details mase ngifaka khona lapha nangempela kwenzeke kanjalo wohlo ngifaka 4 point bani 4520 mawusifakele kwasekwenzekani so obviously siyazama ukuyafona ke njengamanje ke badinga ithombe zakho of course wenza iflyer ngoba khona ipromise udlala ku TV ngo1 mangithi ngiyathumela ku email ithi email address ayikaze yasebenza le email address ibuyele kumina email ivisana email ikhahlele kumina ithi ayisebenzi le email address abangidinga yona bro like bengeke yabo like amasalamu uzowacabanga ngezinye indlela le ngalendlela esisebenza ngayo yokuthi siyabhuka nakubethumele indaba ye-SMS ukuthi nayi imali yebo i-notification ekhombisa ukuthi izongena imali
Singe yeah. Kasi Fana ukuthi singenile. Singenile ukuthi ayikaveli kwena amabhenki awafani. Ucabanga nje kanti lutho. And kumele ukhokhe manje because batheni sekusela amasitha awu2 ebhanoyini. Ikonka babes ngiyayibona ikonka. Usufunela abantu into ozoyigqoka ukuthi ene ngilungiseleni outfit engomgqibelo neyangesonto. Na imali inkulu ingako ifakile. Khali mshinze siyathunga ngoba. Yes, siyathunga kuyimanje. Yes. Sengobe ngigqoke. Yebo ke. Ayiphephisa mfethu. Ukabazela. Evele imali ingeke umuntu ayixakekele. Umngane uyamthindana umtshela hayibo. Usebuyela kumina ungitshela ukuthi lalela. Ngicela ukuthi lokhuzana lento ngathi scam because ngiyafonela lapha emahofisini bathi abamazi. Sengithi mina ngiyakuzwa. Angibangi sasho ukuthi sengifakile. Lo ngikhomi ukuthethiswa. Umngani. Yeah, no umngani wami ngoba uyena ugijimela wabuya ukuthi lalela scam lento, scam ungabusela lokhuzana. Sisebenze into akabonanga phela mina ukuthi mina angimtshela ukuthi imali sihambile ngithe mina oh ya ngiyakuzwa ngizaphi la manje ngathi no ngiyakuzwa umngani wami yeah abe uthi manje ngini sengiyibuza khona no umngani wami yeah akaze la kulungile manje ayiphephisa hey ayiphephisa kodwa mina lo izona indaba kodwa wena ungenze njani akona nje angisebuncane asekho ne-out nje ngathi kuseliphiwa siyamzwela uyabona nje ukuthi ngikhipheni bakithi ngikhipheni nje